bracach nó dh'ón, jo chi. Well is mish Abigail uit ha mishe itach brunch u goede kudis. Wo waffles aling gaan een rolle bracach sjaar u goene kuriaf. Ha mi tot de geld in geif, maar een nieuw brunches verruste ach ma bria. Ma hasif kaal koltoch ruimse eis is menigig gewil koffie agus bracach a dol coolere gele na gloas as a sin bishe viguri in recipe ha sho. Han a waffles koffie agus CNO-FHRANGACH ac yn biarstoch le blas yn cnwch agus milsioch. Chan yl yn cor hi son brunch yn jarach echgoin. I hier drwy tamid o le janu ha mi dol chwyd na stúhin chiramaking is steach yn y fwlde. Ha flúr dawn ac yn y ho agus cwtioch flúr abystioch. Ha mi clecach y flúr dawn sal yw ha tors da brèagha yn y waffles agus ha blas snoc yn flúr cwtioch. Agus yn y ho ha da Spain baking soda agus da Spain bicarbonate of soda aking is heet seo is steach gan y fwlde cwtioch. Is steach sin ha mi dol chwyd is steach rutbak sugar abystioch. Gydach tu sugar dawn y clecach cwtioch ma hau gel blas caramel. Feme mi cwtioch bak an saling y chwyd is steach. Ha seo torst mach na blas yn gylir yn coffee agus na blas yn milis cwtioch. Cwyd mi rutbak vanilla is steach. Stalma. Agus ha 40 gram I making in a ho a haar ljoch. Ha mi ljoch en im giroch salju gladnes ferest hoe de calabus gegele en naatje en ime wie vuur en mag se fridge. Is aan zijn bode bakken ha sho. Ha da Spain koffie agus Brunch akem zwaar koffie en is ljoch maar de hiesju in a ho. Is heet shinnish jack in a wolde. Is jullie skriebel gewoon piece maken een fhaicinn blas maak koffie. Hashin dol gerustjech da u. Ja, ik laat hem uren en weer briesig oeien naar de camera. Oh, mag graag. Hoort me schon. Heel paar briesig aan hem. Maar mijn vorst nog in de hin. Agus kan pijn me verallen. Schoonisch. Agus kunnen me ritbak in een vlagel gestjech. Agus niet me bak aan miskige genoorsen. Le mixture zo'n waffles hou jurik en klecht gua. Gemal lua is jaigu to hule calabiskig or in oorschen had govi snok agus uitrum. Maar a hiu ha gemat chirim so kurishing bakken a varoch blahol gestech. Mersin. Gaan je gyori a mixture a vi ro loch icher. Ha mixture akin je kwad snok agus uitrum. Hou fiking geval a gemat chu agus kujok geval tor air on some mixture. Is je shin en jo with the hou a gyori. Ha een waffle maker aking ar a bhí cheiscilgur son 5 minútin so ha sin gyori go mia snok agus che. Ha sin gyori sin kainjoch nach kusin kus mixture is deach han sin gyori kan ho hi mixture a bhí china mach ar na horan eacher. So mar sin gidoch kudishing stoch 3 Spain voor is deach in a waffle maker. Ha sin kwad gleva. Schoonisch. Is nus fé sin vi fadje noch is fyrir sin is son gana 3 minútin. Fé mi ishe gaif gawal mi kur kus mixture an trap show. Hieshu gawal dorste gemach with bak a ga mi goed tolich. A fusait gawal a jishol lush gawal le da bria agus hika falla von a waffle maker gama furist. Sho ne shit shin halden na hin agus nishing for alle. Fé mi jenny kind of nach kus mi kusaun en trap show. At a waffles a kokerok toshi mi een hoetoch. Son een cúdach son een waffles seo hace ma simpli. Sé giroch bek an bar le blas milis agus cnúin ar a bhulacha haun. So ga torsta sa mi. Curi mi an baraking is steach an a bhulde. Agus ha sugar cúdachaí aking in a ho cúdeoch. Ha mis muinnecha go bhfuil seo a déanú an baraking rud baknas tú steigút a viscochach. Agus cúdeoch ha tors blas snok. Ja. Ha bak an maple syrup adol isteach cúdeoch. Hashin a tors da down ar a bharaking. Agus rutbak vanilla extract. Agus bek an saling son cormachach na blasin milis. Agus táisich mi a miscachach sin. Aber grúsin ferist. Ha mi ar a bhí a miscachach seo son 5 minútin. Agus mar a hiú ha táisich a fás rutbak nas tú. Ha seán is disol son a ggóil múlach na waffles aking is apar go mi ar bhuirin fer iaching.
Joshing Spain bar. Hier nog Spain mar sin. With bacavaro. Agus nuair sin cuirimí CNÓ-FHRANGACH ar a bhúlach díoch ar a bhríseach. Tá seo tar gang with Brunch agus tá sin snog ar go bhfuil waffle go bóg. Agus bacam coffee cúideach ar a bhúlach díoch mar sin. Agus ar some finishing touches ha mi dul chuid sugar cúdachaí ar a bhúlach cúideach. Apar go bhfuil seo i cuad sóríide. Ha mi hol tálit leis. Ha sin béir colochaí cake, coffee agus CNÓ-FHRANGACH. Ha sin áling.